Rimarininchi. Rimarininchi. Punchapa mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamu. Tukuy willakuykunata apamuspa. Amasua, Amaruya, Amahiria, Amatala Panchipa, Ojankichkan, Ojan, Paikona, Kaina Tarige, Cheika Muchkanchika, revista semanal Rimarininchi, un programa de Chico, con sábado Chunka Hanchisnio, Mayuquilla, sábado Chunka Hanchisnio, Mayo, Killariko, Chelegona, Pani Chelegona. Ahora chicos, pasea 8:06 de la noche, 8:06 de la noche. Por ahora me llama ahora con una paz. O que te le digo una pancha le digo una. Y ya que culia chica ya con una cosa que no. Bien, o que le digo una palegona, Willia Cuicuna, Ricky Willia Cuicuno. Caicuna, Ricao, Cai. Mai mantata jamor japunta o un chicuna, Cai Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Cajpicajcuna. Chaybantas estudio trabajo con anaña con anca teoría con añacha puntata jariki kakorja teorías la teoría de la Oceanía, teoría Beringer, teoría chay congelamiento hecho era de hielo nicho chaypi chimpamorjaco chaquillaban chayna con carja y carjata manan Argentina pin pajarer janispa con arica o que llega ya warma con tarikao ya chachinko cha historia nishan perikao nyukatap sari cha ya chirjako teorías puro teoría ya tawa picha teoría con hay teoría de kaihina kai de Sudamérica peruna pajarer jarikao chay teoría paskachkan mayor parte hakachkan jarikao Oceanía ta amor mainindat Oceanía man waka Europa man te chay man tachi uraila mamu korjako chay man tarike kai Yoan chila manchaya camorja con ispare que ninco o que una palegona. En la tenga chegata pone jamás la orona tascanchique. Según ADN con ADN wan ya o que le con problema ñari que teoría con wan ya chega. Cuando tascachcan chega teoría de la evolución ta gañam wanyu chingnya kai teoría nishan konata kai ciencia o que le con hina kiking ciencia wanyu ching ciencia mangapakos panche teoría de la evolución ta pues Charles Darwin que ro amor jarikao. Libro chapskach kan Charles Darwin pa vamos han y chaitari nya winjar hanji merixinchi mi maena ikaina gasant pero con anja chay nisunchik por ejemplo que ADN chay estudiar kuna chay célula kuna estudiar kuna chay genética estudiar kuna paikuna nya wañoraching nya chay teoría de la evolución nisanta manan chay tu nunca existirá teoría de la evolución ganishkan kunya mina ciencia wa ojile con paleguna único jamán aceptachkan gocho chay ciencia de que Dios mirorar janis parigao entonces que según ciencia según estudios de ADN wa ojile con paleguna y matak pasakuchkan de que ñojanchik se o mermana ñojanchik sino abuelon chikunas jamusjako wak Asia nishjanmanta entonces o kanchiriki chino kunapa o asiático kunapa miray nin wa ojile con paleguna mirachay nin kakullanchi naten jariki miray nin kaspaja imagínate chay arik jamorja korika chay historia kunapa nishjanmina cazadores recolectores nisparikao porque primero vamos pan que claro chaera que mirar jaco y naspaja y mamá dedica corjaco simplemente dedicado uiwachakunata hapispa nakaspa oja wañuchispa mikuiman y chaynea tariki chay tarisjan korruchakunata mikuspan que hasta tarpunan kukama tarpun gipsiachaskan china por temporadas pero tú chay pegarika ya causa et jepikos por el jaco simplemente que mikunan kupa kagallata chique chay pok tarispan que
mikurqaku y chayman poco a poco riki llaqtayarqaku hinaspa masqa llaqtayaq kachkan riki wak Centroamérica nisqanpi mayas aztecas hinas kay Perú piri kachkan achkallaña historias o culturas pre-incas nisqankuna rikaw caso de Caral nisqanku riki waka Egipto chayñata waka antiguo Medio Oriente chaypi kaqkunapa wiñaymasinmi nispa rikaw incluso kay Quichuatapas nisqanku kay Quichua Caralpis pajarisqa chaymantas poco a poco riki Juanayman Urayman illarqaku hinaspa riki mirarqa runa riki tanto Andes laopi tanto Costa laopi tanto Yunka laopi rikaw Yunkapiqa kunankama riki hina chay punta abuelokunalla kachkan chaymi chay Yunkapiqa mana llaqtakuna kanchu tecnología desarrollo kanchu paykunaqa rikawchi challwanku yucata platanota purikunku chayta mikunku chayllata rikaw hinallaraq riki paykunaqa punta vidapi kachkanku entonces según ADN maymanta hamusqanchik Asia nisqanmanta pero kachkanta teoría mana kay teoría cienciaman hinachu pero según huk libro kachkan rikaw inkakunapa rurasqan libro chaypim nichkan rikaw awqillaykuna pallaykuna la Biblia de Copacabana chay Biblia Copacabana manam kay Perú llaqtanchik pirantipaq kanchu pero wak Boliviapik kachkanmi Biblia Copacabana nisqanmi igualito la Biblia chaypim kachkan creación 7 días imaynam chay Bibliapi kachkan Génesis pa hayka punchawmi taytacha unancharqa chay Bibliapi nichkan hayka punchawmi taytacha unancharqa solo que hariki Quichuapi chay punta kay rimayninchik periki karqa qillqasqa yens Bibliañataq kachkan riki chay hebreo nisqanpi chay waklawpi runakunapa qillqasqan rikaw entonces hay una Biblia Copacabana chaypa qillqasqanmi imaynataq chay ari paykunas hamusqaku riki chay Biblia Copacabanaman hina primero riman riki kay imaynam runa pajarirqa riki runa rikurirqa rikaw chay creación 7 días chaymanta pero huk punchaw chay quizás Biblia Copacabana nisqanmanta ñawinchaswanchik rikaw pero kurtuchallata resumikamusunchik chaypim nichkan riki ya aclarurqakuña riki pasarurqaña diluvio nisqan y chaymantaqa riki Abraham aclarurqaku Abraham pero huk sutikunawan kachkan Adán Ivapas huk sutiwan kachkan Abraham, Isaac, Jacob, Israel. Entonces, Israel que siempre guerra pikachkaq vecino llaqtakunawan chaypi riki mana wañunankupaq huk grupo riki ripukamusqaku kay lamar huchantakama kay continente americano nisqan wawqillaykunpallaykum chaysi riki wak Venezuelanta yaykumusqaku chaykamañataq riki ya hanantaqa wak nortentaqa yaykumuchkarakuñataq riki asiáticos wawqillaykunmi asiáticos ña kachkarqakuña huk grupo chaypi wakpi tribukuna mientras kay grupo nañataq kay según Biblia de Copacabana huk grupo israelí porque achka chay 12 tribus man huknin tribu riki mana llapachan sino huk familia ayllu riki hampumurqaku awqillaykuna pallaykuna un ayllu élite ninku otaq riki reypa kastan ninku chaysi hampumunmanku kasqa hinaspan riki poco a poco yaykumusqaku wak Venezuelanta Colombianta Ecuadorman chayaramuspa kay naman punuman hamurqaku hinatin punupi paykuna yachakurqaku rikaw entonces pikunam chay justamente incakunapa abuelon wawqillaykunpa incakunapa abuelon chay rikaw entonces chayamuspa riki chay iskay cultura wari cultura tiawanaku chayta riki pajarichisqaku riki wawqillaykuna pallaykuna pero quizás más puntata pajarichirqakupi chay Caral nisqankunata imaynaykampas maylawkunapi chay wasichakurqaku pero chaypim nichkan riki hamusqaku nortenta nichkanchaq yaykuramusqaku Venezuelanta Colombiapis ancha yachasqaku chaymanta churinkuna riki uraylawan ripukusaqku nisqa ripumurqaku rikaw Venezuela pe grupo de haykamurqaku Colombia pe grupo de haykamurqaku hina churinkuñataq riki chayna sapa generación riki Ecuador piña Ecuador wasichakurunku llaqtayarunku chaymanta ripumurqaku kay costanta ripumurqaku kay mayninkunata ripumurqakupas hasta que ultimota establecisqaku riki kay napi rikaw kay wari y waka napi waka lago Titicaca chaypi wawqillaykuna pallaykuna cultura tiahuanaco chay iskay culturakuna chay último y chaymantam chay incakuna pajarimun wawqillaykuna pallaykuna
nas pájaro inca con amanta ya rexinchiña historia ta jarika manco apang mama oclo chay manta jarika es que chunga inca con o aquel más inca ninco aquel más asla inca ninco y chay biblias cas jariki chay nape wa ojle con gilgasga kay lago titika kachay pichay ndak riki kas khata kay kuskupi pues wa ojle con talle con joriman tarorasga un plancha con as casca entonces chay biblia Copacabana es hampas joriman ta gilgasgas casca y chay tariki pacarus jaco hasta que boliviano con tareron con as traducieron que naten con existich cancha el libro de biblia de Copacabana chay es que inca con jarike inca con ocupe jamana ancha cascacho kay huku yachayku narikao y chaynapi chay pachakutik chay chayñata riki wirajo chaykunata yacharajako chay sirik español kuna muten kay wirajo chanchichus namuchkan kay narikao chay promesa o libertador chay salvador chaychus hamuchkan nispa España kunata chaskiko igorjako aujilegona pallaygona pero y claro según últimos vestigios un poco tupan riki cultura kuna porque ña chacana chay kunaja carjaña kaipe y España kuna apamurjakuta chay chacanata chay chacanata riki iglesia altongunam churaparón wasi altongunam churaparón entonces hay historia riki en resumen entonces ya tenemos ya dos historias tanto genético aujilegona y tanto según la Biblia Copacabana y Mainangrona pajarera kay Sudamérica nishampe entonces paikunas chay estudio genético nishant jawarinko y chay perique y mainan chay genrique según Campus Jancomina, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Costa, Andes, Selva, en Chaykunape, que chay ADN, chay mitosis, ningucho chay tikraco irika, tikrachakor, nada chata chay si kachkan waujillaykuna pallaykuna rastrun rikiao, chay ADN pi chay tikracos hanrikao. Porque chay tam sutinchanko wakekni mutación nishan wakeñata rikao por ejemplo chay incluso claro hukis kairima ya taperiswan que chay Charles Darwin pata teoría de la evolución chay penichkan rikao la supervivencia de las especies el más fuerte nispakona chay yakuna triman rikao y claro chay perike chay genéticamente kay alto lao piachanapa porque según kunan ciencia imagina waka costa lao pikaj kunapas yawarnen aschaya kay Andes lao pikaj kunapañataxi yawarnen cheja achcaso chay seriki samanchik alto urju puntan kunapepas ikhatun samatianchik normal rikao mientras costa lao manhamorun kulimiño con enaspaja ratu chaya chay soro chiniskan haperachi con aujilia kunapallaykona igual yunkaruna kunapas waka igual piachananko pagrike cuerpo ngreke condiciona coron rikao chay panso tigrike según genéticamente rike awaujilegona pallaykona chay na rikao genéticamente tumpata riki chay modifica koykorja y mana chay alteración genética sino simplemente chay sitium piachanan manjina riki chay gennempas como da corja chayna patanishon chirico chayna tanen ciencia kay último estudio genético bien aujilegona pallaykona chayñata riki erimarisonta kay tayta Gustavo Gorrete mano fotonta choraygamos Gustavo Gorrete pata mana riki choramos jani chorao a ver con allan choraygamos onchik tayta Gustavo Gorrete pata fotonta chanta kay foto chamas sumaq chakachkan sumaq chanta akla chaykos payar riki kay chos mi kachkan mas sumaq charikao a ver churakorongacho imene entonces a ver kbay meriki kay Gustavo Gorrete waujillaykuna pallaykuna ya paytas kunan riki akliaykullanku imanispa pay siriki waujillaykuna pallaykuna representante de la prensa internacional para la defensa de la comunicación aujillaykuna pallaykuna nombrado como Kenneth Fellow imanenan chay mama Kenneth Fellow chay harik inglés pikachkan aujillaykuna pallaykuna inglés piponim kakullachkas harikao vamos a poner a ver si nos traducimos este palabrita de Kenneth Fellow caballero compañero dice a ver Kenneth Fellow de Gustavo Gorrete a ver nombrado chay trabajo son chicay pinchkan rikao
representa, a ver, Kenneth Press Freedom Fellow, niña te cae pegado. Allá, libertad para la prensa. Bueno, es un poco complicado que hay traducción en casca porque Kenneth Press Freedom Fellow, China, mi casca, caricao. Entonces, a ver, vamos a traducir estas palabritas completo porque mana Kenneth Fellow ya, choricao. Entonces, becario para la libertad de prensa o delegado o escogido para la libertad de prensa. Bueno, más o menos China, man, tu pagari que cae. Según traducción, aunque cae traducción en más chica chatak ne vaso ancho gringo, inglés ya chagricao, ancho literalmente el traduce chacuchcan chiri. Entonces, ojalá con la película, cae taita Gustavo Gurretti, ya se china rique. Kangriki y Kailang Ricao, organización me chairi que IDL, Instituto de la Libertad, Nishan Ricao, Gilegona Palegona. Entonces, pai como radio un cancha y radio programan pascan, periodista, Gilegona Palegona, estudios preparado. En Aspanrique, radio siempre rimach canarica, mana con angliacho, sino puntamanta, pacharico, auxiliagón, palegón, desde joven mante, que incluso para ellos chay fundaigor, chay ONG, niscanta, ONG tal fundaicon y a la vez radio tapas fundaicon y radio tiene que funcionan, ricao, auxiliagón, palegón, aspa que hay derechos humanos, niscanta, anchata, defenden, que taita Gustavo Gurrete, anchata criticar, que mama gobierno, taricao, tucoima mana ali ruras hanconapi, y chayman tamrique kaimama gobierno upayacheita monarca incluso amenazará con anchita monarca ko tukuy torwaito monarca hasta denunciará ko auxilegona palegona incluso kunanka hasta leita pasruay karamon korike chay natarika chay hoko ley tarike ley absinis janta kay prensa pe amaña mama boluarte man tarimananchipa principalmente kay ONG su auxilegona palegona. Entonces, chaykuna pasakuchkan y chay ukuperi que justo kayman buluarte ripurun rikao, ripurun kama, kay maita ripurun Roma man ya wauklegona palegona. Entonces, chay Roma man rinan kama, kagaya Escuela de Posgrado del Periodismo de la Universidad de Nueva York o New York, ninkota rikao, chayman tapacha chay título tachuraikamon kuaujillaikona pani chayaikona kinet para la libertad de prensa. Entonces, Kaitaita Gustavo Gurretti que manaña gobierno atengaña chupaita porque si chimata bruaronga que no tenga se viene toda la prensa internacional o aujillegona palegona. Entonces, Paichiquicanja como Imanisuntaja como líder de la libertad de prensa o aujillegona palegona que gobierno ocupe ricao, gobierno ocupe. Mama buluarte que gozititaja tukuy trabaja hasta wañuchita monarjaco cachcan incluso denuncias desde Mides o desde el MIMP que goziteja nam warmi maltataj mecha LGTB kuna maltataj menispatuko y wangari ko auxiliagona palegona paita chinkachita monarjaco pero mana aterorjaco chorika kunan gari que nombraikos hakachkan como un representante de la prensa internacional, rico auxilegona, pan y chayaicona. Entonces, incluso fiscalía pasó auxilegona palegona, acusar que hay, claro, mama buluarte man saya pacus, para que hay mama naragmica o Patricia Benavides, Kaitaita gozitita harika cárcelman o uchcuasiman apaikunango pero man atergacoche. Entonces ya tenemos ya un líder en el periodismo internacional que hay derechos humanos y libertad de prensa nishan defiende juaujilagona palejina peruano más hinchigaina peruano más hinchik mari juaujilagona palejona sanchinari que hay titulun mamaya mama jongai sanchi cambia y inala Hokuningwanga Kuchkasa, ahí está Rimarininchi, revista semanal. Con Ari que revista semanal Rimarininchi, Ojilegona, Palegona, Lyoxikamuch Kanari que Yachasanchina, sábado, domingo, Perique, Enakai, Imam Ora, Tarikao, Sokta, no, pusa Ora, Chisinko y Tariko, Ojilegona, Palegona.
y claro yupay kuptinchik hariki yaja sapa puncha ojina hariki rimachkanchik rikao, pero lunes a viernes informativo rimaininchi, sábado domingo es revista semana rimaininchi. Entonces como revista ojillaykuna pallaykuna kay pasaq punchawkunapi iman pasakuchkan liu kay pachapi, porque chay temanchik siempre kay sábado domingo kay liu pachapi imakunan pasakun, mientras lunes a viernes es informativo regional y nacional más que nada rikao, local taja a veces tumpa llata riki japerinchik rikao. Entonces ya como noticianchik kacha internacional jawariasunchik yachayasunchik kay punta willakuyta riki wawqillaykuna pallaykuna yachasqanchik riki kay tayta Donald Trump meriki llapa chay ripukuqkunata rikao, chay migrantes nisqankunata deportación nisqanta ruamuyta qallaykurqa rikao desde yaykuykusqanmanta pacha Jari amor, jari wawqillaykuna pallaykuna llapa huklaw llaqtayuqkunata rikao. Hinatin wawqillaykuna pallaykuna Corte Suprema de Estados Unidos nikurun riki amaña tayta Donald Trump chayta ruraychu imaynama ay mismo hapispaykiqa mandankiqa nispa prohibirachin wawqillaykuna pallaykuna puklitapas ruraykullanku chayta ruraykun kay Corte Suprema de Estados Unidos y chay atipanakuy kachkarqa riki mana kunanllachu sino hayninpakunamantaraq riki wawqillaykuna pallaykuna, porque achka quejakuna karqa incluso riki mana uchayuqkunata riki apachita qallaykurqa chay cárcelkunaman riki principalmente kay El Salvador cárcel ukuman riki wawqillaykuna pallaykuna. Entonces chaynapi wawqillay panchallay kay Corte Suprema riki chaykunaman hapipakuspa defendikun riki chay migrantikunata enaspa nichkan riki kaynanpata riki kay tayta Donald Trump hapipaykurqa chay ley del año 1800 o 1800 wataperaqsi kay Estados Unidos pajarispan chay pajarisqanpi riki paykuna riki leyta ruwakuykurqaku migrantikunapa contranpi riki wawqillaykuna pallaykuna. Entonces, pero guerrapi principalmente, guerrapi riki migrantikunata amachaskinankupa qunqaytapas chaynintakama chay huk clase runakuna o enemigokuna yaykuramunmanpas nispa rikao. Entonces chaytami kay Corte Suprema saykachin hinaspa riki defendikunankuta deja imaynama aymis apispaq mandankiqa porque manam chay rurayniki allinchu nispa prueberachi tayta Donald Trump piñasqa kachkan kay Corte Supremapaq, incluso chay Corte Supremapi kaqkunata riki qarquyta munachkan paypa rikao mana riki kay tayta Donald Trump ta kasusqanku rayku chay migrantikunata mana wishunanta munasqan rayku riki wawqichalyaykuna panchallaykuna defendikunankupaq ya timputa huy quizá papelninkunaq wasinpipas kachkan, quizá completopas qamqa hapiruspayki ni defendikunantapas dejachkankichu ay mismo qhariyachkanki kay Estados Unidos manta nispa riki wawqillaykuna pallaykuna chayna pasakuchkan kay migrantikuna. Entonces migrant chaynapi mana riki kay Perumanpas manan chay willakuykuna chayamunñachu tantos peruanos tañam Donald Trump qhariyaramun nis manan chay rimaykuna kanñachu qallarillanpiqa rimarqanchik rikao ya kimsa kutitachusmi avión chay migrantintikuna riki tiamurqa rikao peruano masinchikunata porque Estados Unidos kutichimuspa rimarqakutaq riki más de 300,000 peruanos chaynam ripumunqa nispa nirqaku riki wawqillaykuna pallaykuna. Pero chaykuna sayaron justamente kay Corte Suprema de Estados Unidos sayarachisqan rayku riki más rimari wawqillaykuna pallaykuna más rimari wak Medio Oriente nisqanpi hinalla riki wawqillaykuna pallaykuna kay Israel llaqta bombardearon riki hayninpa punchaw hayna punchaw wawqillaykuna pallaykuna hayninpa jueves 15 de mayo chaypi riki pacha kimsa chunka pusaqni runakuna wañukunman kasqa aunque mana riki karqañachu chay ataquekuna kay Donald Trump riki harkarurqa amaña chaykuna kananpaq pero kunan kaqlla riki kay Israelkuna kutirikun riki kay Gazaman hinaspa riki chay gasenses nisqankunata riki wañuchichkan wawqillaykuna pallaykuna chayñataq hayna punchawpas yaqa pachaksi wañukunku y claro pachak wañukuptinqa siempre kan kirisqakunapas iskay pachak kimsa pachak hinas huk punchawllapi kirisqa tarikun claro hayninpapas chay pachak kimsa chunka yaqa pachak tawa chunka wañukun chaymanta yaqa kimsa
pachak riki kirisqa y hayna punchañata yaqa pachakta wañurachinko y yaqa iskay pachak kirisqa riki wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu kachkan kay Israelkunas harkakun llapa carrokuna rinanta o sea como Franja de Gaza kachkan kay Israel ocupe linda riki muyurichkan Israel y kay uraylaw mañataq Egipto chaylla riki mana lamarquchaman riki permitinchu lamarquchatapas quitaron dueñakuy con Estados Unidos sino tiene riki mana riki kay carrokuna kay Israel ninta ima negocio pasananta munachkanchu harkaro con wawqillaykuna manas combustible yaykunchu manas mikuykuna yaykunchu hasta Rusia Rusiachu qaya China hasta China wawqillaykuna paykuna kay tayta presidente chino huk avionwan mandan apoyota hinaspa alto llamanta paracaidismowan mandamun chay paracaidista chayllatas wawqillaykuna paykuna chay paquitita ruwaruspan chayllantas kachay karisqa riki wakasaman chaypi mikuykuna hampikuna riki hamunman kasqa riki kay gaspi kaqkunapaq como mana mikuyaykunchu mana negociopas yaykunchu ni trabajopas kanchu chaysi llapa runa yarqaymanta wañukuchkan chaynata kikin Donald Trump presidente de Estados Unidos rimaren rikaw wakasapiq kachkanmi yarqay hinallam Israel bombardeachkan mana kasuwaspan amaña bombardeachu nichkapipas hinallam bombardeachkan nispa riki nin wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu kaqaya Liga Árabe huk organización wawqillaykuna pallaykuna paykunapas anki puntata mana llumpaytachu rimarqaku pero kunanja paykunapas niña riki amaña Israel atacayñachu Gazata nispa kay Liga Árabe Israel kutirikuspaq wawqillaykuna pallaykuna liu riki imatapas ruwarunman porque kay por ejemplo Arabia Saudí chaynataq Egipto chaynataq muyuriq llaqtakuna riki todo Liga Árabe man pertenece wawqillaykuna pallaykuna achka llaqtakuna entonces Israel chawpipi kachkan riki entonces paykunata kutiriykunqapas riki kay Liga Árabewan masta piñanakuspaqa pero Liga Árabe kaypi kachkan achkalla representantes kayka representante kakuchkan kaypi chunka rikaw más kay sapa llaqtamanta kay banderachan wifalachankunapas kachkan rikaw paykunam chay representante Liga Árabe kay sukupayuqkuna tukuy pachayuqkuna wakiq hina kay saco corbatachayuq riki pero kay kachkanta wakiqkunaqa kay sukupayuq rikaw sukupayuq yaqa kurayna rikaw pero mana kurachu paykunaqa sino hina waknam riki pachanku hayk'apikamay kay wañuykan kay nallachkanqa porque Gazamiki lliw chay Israel pa chiqnisqa rikurikurin Israel ñataq riki wawqillaykuna pallaykuna llapachanta wanchiyta munan imapaq astawan riki como venganza primeramente como venganza kikinkupas siminkuman hina y segundo ñataq riki chay allpata riki dueñaspanku paykuna aypunakunankupinas manaña paykuna ukupi pipas maypas kananpaq riki entonces chayna poco a poco riki paykuna dueñayta munan chay muyuriq allpakunata chay Franja de Gazamanta qallaykuspa chaynata riki pasanqa Líbano nisqanman chay huknin Gazaman chayna riki hanayman urayman paykuna mirayta munachkanku riki wawqillaykuna panchallaykuna mana chayllachu kay Israeltaqsi atacarunta kay Yemen nisqantapas kay Mar Rojo kay puka hucha chay patanman wawqillaykuna paykuna chay bombardeo pas karuntaq mana riki kay Gazallatachu atacarunku sino kay Yemen nisqantawan rikaw chay Yemen taqa Estados Unidos pues atacarqaña hinaspan riki sayarachirqa kikin Donald Trump riki atakachkaspa aquí kunanñataq Israel atacaron riki wawqillaykuna pallaykuna pero manas kay Yemenqa rindikunqachu paykunaqa lliw machaytas tukuy allpa ukupi ajupi lliw ruwakurunku entonces chay machayllamantas kacharinku natin chay maymantapas chay lluqsisqanta chay bombakuna chay misilkuna lluqsisqanta musharunku hinaspa bombardearunku huk lawnintañataq lluqsiramun huk lawninkuna kakuchka igual Iránpipas wawqillaykuna pallaykuna chayna kachka Iránpas chayna urqukuna kay ñuqanchikna yachasqanchikna tukuy machaykunas kachkan riki chaypi wakpi rumiwan tapas hachakama sachawan tapas hachakama hinatin riki chay kichakuykun hinatinqa lluqsimun misil tin chayta musharuspan chayta atakan huk waqtantañataq lluqsiramun chay huk waqta chay nin riki kaypiq tuqullaña kakuchkan enterun llaqta
huk tuju taparonkichik huknin tuju kachka waqtachallanpi chay taparonkichik anki chay muyuriqninta liw tapaparonkichik entonces más waklawchapi más kaylawchapi más hanaychapi más uraychakunaman kakuchkan tujullaña chaynintam lluqsikamusaqku chaynintam atakasaqku manam atiwankikuchu nispan paykunas alabaku igual Yemenpas chaynas kachkanku wawqillaykuna panchallaykuna y hinalla kachkan kay insultanaku riku wawqichallaykuna panichallaykuna Medio Oriente nisqanpi rikaw chayta kay guerra Rusia Ucrania nisqanmanta ri wawqillaykuna pallaykuna ña parlay karunña primer parlay nisunchik ya upunta kaq parlay kay Rusiawan chayna Ucrania chaypitaq presidente karqa representante de Estados Unidos wawqillaykuna pallaykuna maypitaq chayta parlarirqaku riki kay napi rikaw kay kur nisqanpi wawqillaykuna pallaykuna entonces ñari que incluso chayman rikaw chay Estambul gur nisqanpi chaypin chay parlarikarqa rikaw entonces wawqillaykuna pallaykuna qallarinin perimay kachkarqa kikin Donald Trump merenqa kikin Vladimir Putin merenqa nantin rikaw kay presidente Volodymyr Zelensky kimsan tupanqaku principalmente chay presidente ucraniano y Vladimir Putin mi chaypi tupanqaku nispariki rimay karqa incluso kikin presidente ruso riki nirqa chay Vladimir Putin ñuqam risaq chayman chaypin parlasaq pero kikin hamunan nispa pero al final mana rirqachu porque chay llaqta riki mana seguruchu paypaq cualquier momento riki chay presucharunankumanta porque kay Corte Penal Internacional nisqanmiki aperuspa presucharunanpaq riki sentenciaykun kay Vladimir Putin taqa chaymiki mana riki rirqachu hasta waqa mandarqa representantekunata paykuna riki yaqa iskay horachala parlaykunku apurawchallaman wawqillaykuna pallaykuna aspas primer acuerdo kaykun ima prisionero kunata kacharinqa tanto Rusia tanto Ucrania wawqillaykuna pallaykuna hinaspa chay poco a poco kacharinakunqaku chay prisionero kunata hinaspa riki chaymanta riki poco a poco sayanqaku kay guerrata o sayachinqaku y chaymanta riki chay capitulación nisqanta riki ruwanqaku y tayta Volodymyr Zelensky yapa siempre sapa rimaripi riki nin Rusia llapachanta chay allpata apakusqanta riki kutikachipwananku chay invadisqankunata kutikachipwananku chaynapi ñuqaykuq parlasaqku nispa pero mana riki según rimasqankuma hina incluso ñarik europeokuna chayna Donald Trump y wakiqkuna yachankuña chay allpataqa manañam Rusiaqa atinqañachu kutikachisuytaqa maynataña munaptikipas manam Rusia munanqachu y paymiki ganachkan por lo tanto riki como ganador chay allpakunataqa ñam dueñuyachkanña por lo tanto yanqañam chaytaqa atipakunki nispa riki nichkanku wawqillaykuna pallaykuna entonces incluso chay rimaymanta tukuy kachkarqa atirunqakuchu imaynaya qaykana pero chay iskay horapisa parlachaykunku primer acuerdo karun riki intercambio de prisioneros wawqillaykuna panchallaykuna chayñata nichkanku kaykunqa riki tumpata sayaykuy rikaw chay guerra sayaykuy chay atacanakuy chay bombardeanakuy rikaw pero iskayninku sayananku riki pero mana riki chay killachallay samachaykusun iskay killachallay samachaykusun alto al fuego yakachun mana chaychu sino kay tayta Vladimir Putin nichkan kay guerram tukunan tukuspaqa paqwaychapaq manaña kutirinakuykuna y manaña OTAN hikutakamunanpaq nitaq riki kay Ucraniata pipas maypas apakunanpaq mana ñuqayku apakusaqkuchu ni OTANpas apakunqachu chawpipi kidanqa imam kaq ñuqayku waklawmanta cuidamusaqku y OTANpas kaylawmanta cuidanqa chaynam kidanqa nispa riki nichkanku wawqillaykuna panchallaykuna y chayta riki Ucrania mana aceptachkanraqchu wawqichallay panichallay pero imanintaq kay tayta Donald Trump lunes challatam qayaykusaq ña riki naykuna mandasqaykuna ña parlarunña y por lo tanto kay lunes challatam qayaykusaq tayta Putinta chaynallataq riki chaypi parlachaykusaq imakunan faltachkan imakunatataq solucionaykunqaku y chayman hina riki parlachaykuspañataq riki chay tayta Volodymyr Zelensky presidente ucranianota riki parlapayaykusaq hinatin paykunaqa aceptananmi enaspam chay primeroqa parlaykusaq Putinwan chaymantam chay Zelenskywan parlachaykusaq nispa riki kay lunes punchawpaq kikin sitakuchkan riki kay tayta Donald Trump wawqillaykuna chaywan tukurunqachu kay guerra imaynaya haykaynaya wawqillaykuna pallaykuna chayñata riki huk rimaykunaman rispaqa Chinaman risunchu wawqillaykuna pallaykuna
China riki kay América Latina nisqanpaq punkunta kichaykunqa riki machulla y machuta yachasqan China riki Estados Unidos wan chay guerra de los aranceles nisqankaron chay atipanakuy privinakuy cobranakuy aunque Donald Trump galliw bachapi kaqkunata chayta ruwan rika pero China ñataqmi nin riki mana piwanpas guerra chay aranceles man yaykusqaykunawanqa punkutam kichaykusaq nispa riki natinsi kunan punkuta kichaykun wawqillaykuna pallaykuna machulla y machuta chay siriki kay Perú, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay kay llaqtamanta riswanchik dini challawan wawqillaykuna mana visa mana chay wakiqkuna necesitasunchu pero ichaqa killachallapaq rikaw killallapaq pero runakuna imamantaq Chinata rinku primero purikuq y segundo wakmanta ima mercaderiapas apakamuq rika wawqillaykuna pallaykuna. Entonces, sichum ham, uñuhapas pipas, riswanchik Chinata inaspaqa, dinillawan manas necesario ñachu chay visa